Kithure. Amo jesi wako ria gatundui. Gatundu no yakururia ne yako. Ya Rugogo. Ya Rugogo. Tondu ne ngine yakam. Akamo. Yes. Na South ne yakam. Yes. Niwele yakururia ri. Kurakire mambura kundu kou. Muthenya wa ira. Yeah, I remember, yes. Nakururia ni okay ni aroragia. Ni aroragia. Yes. Na mararoria. Na ndirona waicungu akiuga ndama endagia spare cia rori. Ndaiguire. Na cia viki. Na cia ngari nini. Yes. Yes. Yene ayo ni mundu ni cia thima. You see, to spares in cia ngari. Naturally to spares in cia ngari. To we ayo ndama wa spare. Ageciendagia cia mitoka ya. Yo anyita spares ru anyita girogo. Girogo ni. Ndanegirwo kiugo mobile. Uga ndigire ndanagia spare. Cia marori. Ginya cia viki. Na ngari nini. Ni cia thima. Yes. No, and the deputy president was of course the chief guest. Oh yes. Yes. Professor Kithure Kindiki. Yes. The deputy president of the Republic of Kenya. Yes. Duly appointed mchapakazi. Yes. And ready for any eventuality, politically and otherwise. Akiaria ri. He mundu na akira gwire atiriri. Muthenya uyu nuria ndarathiirwo ni cucu. Oria nduire njetereire. Ati ni ngakura. Muthenya uriku? Muthenya uyu. Nene wa kinya. Tafari yakwa ya gutonga. Igakura muthenya uriku? Muthenya uyu. Yes. Arataima. Laikara wau akona ucio ni icungwa. Niarekia tie ngojima na matanake. Bado. Ucio ni ndama bado. Ucio nu. Ni karago. Bado. Chagutire mugwe. Ucio ni kururia nyumire kana ndige bado nini kidogo arauga reke jeterere thunga. Yes. Mweneido. Reke jeterere mweneido. Yes. Mandiko marauga atiriri ati Dauti airo riri ore igwa mai kuvia nguguini wa rahukerio. Yes. Niguo gwe. Akaigwa mukuvio wa guku wa gatundu ri. No aguku thurai. Amen. Arethithia kahora ta mundu wathikiria MC agiathana geography. Aretu arathi hare geography iki yerekera yatangathwo. Yes. Teku kehituke tekui kidogo tu wathie kuwe susumi. Susumi please. Hali arawonia andu ni mahua. Hatigwo kiharo. Atigwo we na ke na jukua. Arauga kaende kasonge. Yes. Security ya mugathe ri. Munoni wa mutongoria wa bururi. Maramu igure carpet iguru wa ikufia. Akinyangire red carpet. Yes. Nyita tuke. Ena murigo. Dakiri sio maramu nyitire. Dakiri sio aramu nyitire. Uri ongira ki araita nguku. Gutikage kanegene gako igweka. They were manhandled with his chicken. Maradi nago kuka. Makiyaru mari. Mera kia inego eto. Kwata. Kinyago kwira rigo kia gutwara irwo. Ari kakuma na uru.
Wagoko arauga ndari yaciria ni muhuthu uguo tondu araranga riera agari ukinyira thenda nginya arauga dai wata no Wagoko yu ana kufai dai wata dai itanga riera ine na ndirahutia thona hanini ndari gwatiriri nikita hutia thi na ndocio tia tungu ndageragia kugamba ndirahotaga audio nini bana wewe nataka kuibisha security ya mkubwa tunasiwa kiatu huko hapa ulete kuku aya gakora haya bana na koko leti di balao lu gaya bana na koko anywe dhufu well, of course, eventually, as was expected, the deputy president, Yarakiolirie, Mundos Yaraki Rutiro in his face. Yes. Yaraki already. Yarana, go come on. Wapi ule jamaa wa kuku? Kufaiwa hapa? Si ameng'ang'ana. Si amefika mpaka hapa. Si sasa ni mtu ambaye ni hasla. Aya. Lete hiyo bahasha. Yale hiyo bahasha edume. Kuria nake no mwaka atumure ngeja. Of course, arorie. Ara go kirigana riri. Elimwe. Yes. Yes. Guku era kuna tuika nete mateire Thakame ngathie kuhituka ngingo. Yes. Nimo kamatiro ya kamatito. Ya mbere kio hihia. Ecoke neo. Mugabe. Yes. Leu Wagoko wa tonduri. Ena jake igana. Ena ico yari yake. Yes. Yori andote. Wagoko. Wagoko. Wayo sigana. Pitarete. Ndarone igana. Ndarone osiasi. Gadi pusiti. Nikayirwa jera. No, unia inspired adu. There's a new crop of people. Marati dana guku umete ya tokoria. Tokoria mahitoke. Yes. Hanyukerio. Aragia na kioti kihana kia muini mweru. Aya mane ugereria. Yes. Aragia ugete jukua. Wena gechago yake. Yes. Yes. Ara udhu ria jomo ka. Yes. Nene gokwemwe. No Wagoko. No Wagoko. No Wagoko. No Wagoko. Dhurai. Amen. Tumia foot Shubishi. Yes. Yes. Nazegea kulikuwa na maneno huko. Maneno yalitokea jana. Wakati Kenya One natembea. Suddenly. Yani ghafla bin vu. Githondo Keromboka. Mgathia kiria kwa tupunguze gharama ya araigwa ayo. Nataka sasa tupunguze aje. Haya yai. Hiyo sasa imetoka wapi? Kurage ikio kiratu. Apparently there's many theories. Yes. I was looking at Itumbe. He explained the mood, and there's another camera angle. Yes. There are a few of them. Yes. And when I got in the mood, Raga Yako Anata is like a comedian. I get go out a video. I'm a video like I Yakuana K. Nakerato. Yes. No, I may do that. Maraiwa now, Nemanagi, Matirona, Bere. Nemaragi, Nemarahuberu. Umwerago, that is all the Kirakino. Munene. Yes. And I will take a rock now, he and the Mari. Yako, that is all the Yagi. Yes, Bokanga. Torokiraki, I got a Mugade. Yedian how better.
Kiragoro angle of projection. Ngoja kirabu kudile moko. Alafu ngoja wewe. Noro mwako umori yori. Ni mara ira tumihirige yori. Tishia rugogoro riku. Tia rugogoro ne cia guka. Yes. Ni mara wa sisi kitu ya kwanza. Atubange viatu saka mkunji. Watu ya Migori tulichimba dhahabu juzi tuwezi kuwa tunavaa sandak. Kama president angegongwa na Jordan Yotungelewa ama Puma, Adidas, ama Nike, ama Umbro, ama Nike original. Lakini sasa kiatu ya kuwakisa jiko, kiatu ya plastic, hiyo haikuruzwa na mtu ya hapa. Watu ya hapa tunavaa designer. Hata kama ni hapa wangesika hiyo kiatu, waulize hii Adidas ni ya nani, ingeona mwenyewe. Waulize hii Clarks, viatu ya Italy. Sio viatu, hiyo hakuna hapa. Hiyo anavaa jua ni kitu ya kuletwa. Yes. Sisi hatuvai viatu na mina hiyo. Sisi tunavaa designer na hatuvai viatu ambaye ni waterproof. Etore yake hutia maigeti giragia. Ule mtu alikuja kurusia rais kiatu inakaa kama boat. Tunataka tumkasifu. Sababu viatu ya hapa hata kuna mtu hapa hiyo kiatu tulingalia. Tukaona ni number 6. Hakuna mtu mzima hapa anavaa chini ya namba 8. Wako mara dibeto na kogoro. Tuliona ni namba 6. Mwili ya hapa inachukua mguu kubwa. Sababu tunakula babla. No mena. Yes. Tunakula kitu naitwa omega 3. Sasa mguu yetu ile average ni namba 9. Sasa kama hiyo kiatu namba 9 tungekubali mastaka. Namba 6 hiyo tukiangalia hiyo labda maeneo ya Ukambani, Tana River. Ni mali magoro makue. Alafu hiyo mguu hata hiyo kiatu ilikuwa konda. Hapa sisi tuko na base area. That is where we are stable. Tumefanya analysis ya hiyo kiatu. The shoe, the culprit of the shoe. Na tumejua si ya hapa. Hiyo ni ya kuletwa. Kwa sababu hata ukiangalia chini vile imeisa huku hatufikisi kiatu hapo. Tienda kuona kiatu kinyaga bila. Hatufikisi hapo. Kiatu yetu inakuanga renewable resources. Na kisokia mtuba. Sasa hiyo nakaa kama ulimi. Imeisha kabisa. Hiyo pana ya hapa. Tunataka tuambie Ruto kwa sababu walisikana na Jacob. Ule mtu walitekeleza hiyo ni mtu ya kukuja. Na alikuja ndio tuharibie tuonekane sisi ni oyai. Tena hata huku when you look at the trajectory, if you do use kinetic motion, because we are learned, if you look at the kinetic law, which states the Newton's law of motion, ile anasema an object once in motion remains in that state yes, until it is acted on by what? By a force. Sasa hiyo force ilikuwa kichwa ya rais. The projectile motion ya hapa sisi tumezoea kurusa mawe. Na speed ile natumia ni projectile motion. Hiyo ilienda polepole sana kulingana speed ya hapa. Mwenye kutana ni ule kurudidio zio. Ilienda polepole, hiyo si mtu ya hapa. Na watu ya hapa hawarusi vitu nyepesi. Sasa tunataka tuambie rais sisi hatukurusa mawe, hatukurusa kiatu.
Hiyo kiatu pana ya hapa. Hata hiyo vumbi si ya hapa. Unajua we analyzed even the soil pH. Hauna kinyateli wako. Kuna bado hatuja come up with a proper, you know, hatujajua kabisa. Lakini kuna wadadisi wa mchanga wamesema hiyo ni mchanga ya banana. Kirembe kaunti yake hapo. Wanasema mchanga ya aina hiyo kwa ile ilikuwa imesikilia ikia. Inakaa aidha banana, udhiru. Mali ingine inaitwa karura. Sijui kanyungu kawapi. Kuna wengine wanasema ni ya kuambira. Sababu ya Murang'a iko nyekundu. Iko nyekundu ile imesi the pigmentation of mchanga ya Murang'a. Lakini ya hapa is a semi volcanic black cottonese soil. Na hiyo kiatu ilikuwa na rangi ya banana. Mwana kia tunakolino umete banana. We are doing a forensic audit tujue ni ya wapi. Tulengalia kuna watu tayari we have a team in Mitaboni. Wanaangalia the soil pH and present is on. Tujue hii mtu alikuwa amekanyaga wapi akikuja hapa. Lazima tufanye forensics. Sababu kuna watu wanasema hiyo inakaa kama kuna mchanga unapatikana Nyika Plateau. Sababu wakati tuliangalia ile mchanga ya Dundori hiyo lekataa. Lakini suspect ya origin of the shoe is banana. Kiremete banana. Tunafikiria hivyo. Na bado tunafanya forensics. Yes. Because we have to use you know, state of the art investigative tactics. Paka to we zero in. Wale walisikwa hapa sidani ni yao. Hiyo pana mchanga ya hapa. Ni ya kuletwa. Mchanga hapa ukitingisa hivi haitoi vumbi. Hiyo. Ni mangadia. Kio ni kuleho. Namba 6 hiyo ni watoto ya class 2 hapa. Mugu namba 6. Kole nimeli yagira. Mugu namba 6 hiyo ni CBC. Na utire mundu wa CBC rekinyete ko. Watu wazima ndio walikuwa hapo. Mtoto kwetu wakati anaenda Nasar anavaa namba 6. Namba 40. Migori. Tena sisi haturuhusi sanda. Viatu ya floater. Oh yes. We are floating on water, tuko na boat yetu ya kuenda kwa lake. We don't need floater. Migori. Kwa hiyo rais sio sisi. Sio sisi. Hiyo tutajua vizuri. Aidha banana udhiru, Mitaboni. Ama mahali ingine naitwa Ruai. Ngonja ile yetu kagera guoko-ini gwake ri cross yake he kaundu angeikaraga ajire there would be signs dagotinda kiuga kana kimwira there'll be signs ne thegire ugithie special weka kindu gitagwo cash deposit ri ne kuringanaga na kiria weka atia kiria uraiga kiria kuite no kwisi riu uga uthio counter ici cia hakuoya ukaigua ticket number 5 yes please proceed to cash deposit counter no gwe kundu thia ku iguru bulk upstairs with bulk na kaigi tigo ko thi either upstairs hege koragwa isi koragwa Jivanji yeah 8th floor kana 7th floor with a corporate section exactly no dia okora hena kahua wenda kunywa and by the way mind you nye ne onaita kona kindu ingeiga kiingiri inde thithagia ku no matige kuingata ndageigatwo yes netwanana yes ugathie ku waikara sofa set no leather yes kwaja ndio ndethithirie ku ndacemania na Mungatana nake ane shughuli zake yes Mungatana mwenyewe you know him alikuwa asema nakula simba mamba wa Tana River kwa nake hau akidoro guo ngiona niona nie wena kigina mutigwaine muno you see one day na kirazo gikito Hanson
Kina twaranagia na kia thukuru. Yes. Ara Hanson ye ori. Giona cenjia ru. Agecenjia gete. Agethi gete kiria kingi. Na akiuma giona heherera mundu wa security. Ndi kudaigwo. Niku basic tarago na moko. Ocio ni murigo umwe. Basic tarago na moko. Hapana. Ku matienda ku protection ri. Matienda basic iratarwo na mata. Acha ti. Acha. Kuni. Ukona yako make. Akoya akaigira ringi agabanga. Kaigore Mheshimiwa, is it 2.7 million? Is it 2.7 million? Count again, I'm not sure. I was just given. Count again. It's 2.7 million, Mheshimiwa. Okay. How about just deposit that much? Na nika igira hau na ngoci ya kwa inya. Mwiretu ya radikali ya no mwiretu ucio. Ata wana sasia. She was very tolerant. Naigeria hau na ngoci ya kwa inya. Akijira, please welcome, come in. How can I help you? Well, I want to make a deposit. That's all right. Give me your account number. So how much do you want to deposit today? 4. Ngemoneka. Na ide bere onete muri bago tarira muhuko. Akirigia thiciganane. Akiga au kado ngimwira. Excuse me. Please. This will mean a lot to me. If you can just put it in the machine. Ago tarira na machine. Oigore mugatana aigua. Akiga smile very funny. Akiga that's okay. Check out your abire. Nemwe kiobuka. Akanya mwe. Kaba. Akijira, are you happy now, Goni? I am very happy. Yes. What you have just done is very symbolic. You have given a symbol that very soon, one day, I will be tiring that machine. Yes. I'll be making that machine tired. Ukitara kamurigo. Are you satisfied? It's 4,000. No. Reke tucokere undu ucio na wangenia muno. Gweciria kamacini kau nikaheire views. Nĩkũrutithia wĩra gatagĩrĩire. Tondũ kambe yakandĩka era. Ĩno yombũka. Kamĩagĩte. Kamenyerete gwakĩrio gĩciko gĩkĩte atĩa? Gĩkĩiyũru. Kĩ mbemba-inĩ. Yes. Kũu nĩ gũcamithio. Yes. Ĩna Rohanson rwaku arĩ. Ngiuma na karĩthiti kahũrĩtwo mũhũri. Yes. Nĩ wagĩthiĩ ũrũrĩ. Nĩ hĩndĩ gũtia kĩrĩ the phone alert. Yes. Yes, wagĩthiĩ ũrũrĩ na rangi wa purple. Yes. Na reke ngwĩre gĩkĩ nĩ kĩhunjio. Thiaga kũndũ ta kũu tondũ kuma hĩndĩ ĩyo ndithiĩte ũũru. Yes. Yes. Ngai nĩ ekinyanĩirie kaũndũ kau. Na hĩndĩ ĩyo nyuĩte nginya kahũa karĩa getagwo cappuccino. Yes. Bengi. Inya macini. Wĩkĩrĩra kahũa. No kahoya customer wakorwo maringĩ nĩgetha ũcokere kangĩ. Yes. Yes. Dauma hau. Gĩcoka ngĩharũrũka kĩanda. ATM lobby. Ngĩciruta. O iria ingĩ kũrĩa na macini. Iria matarĩrwo na macini. Yes. Yes. Nĩnjũa nake okorwo nĩonire kaũndũ kau nĩagegire. Ndathiĩ ngĩruta ici. Ithatũ. Gĩtigana ĩmwe. Na nĩ ATM nayo rĩ. He ũndũ nawe gambaga. Oguo. He kaũndũ gambaga atĩ rĩu ũkĩruta ngũ ta 20. Mũno ATM ĩrutaga 40-50. Unless thũng'a iria cikorwo cicetete kĩ.
higher limits. Yes. Ukiruta nyingĩ no igua ya kiro kaigua yakwĩra please collect your card. Oh yes. Kagucia card. Collect your cash. Yes. Yeah. No rĩu ũkĩruta ĩkĩngĩ rĩ kana igĩrĩ rĩ nega gwakiria matawa mothe harĩa mbeca iraumĩra oya kĩrĩ oroya we were it is called make it till you make it. Exactly. Yes. You fake it. Anastasia rora thimũ na ndĩhoke nĩ anenehire kũu nĩ ngũria mũthuri wa kũrĩa Equity Alex. Yes. Sir Alex, yeah. Nĩngũmwĩra kana manehire Anastasia nĩ anjegekire mũno na akĩnjĩkĩra hinya mũingĩ mũno. Oh yes. Akĩnjũria are you satisfied with the amount? Can't sokere. No. Count again. Goinya. Yes. All right. Like tuge ciana hĩndĩ narĩ mũciĩ mũndũ nĩ araigua yes. Yes. Omenya ciana rĩ especially either we have good numbers we are atũrahingia watho wa Ngai. You know kids work like this kambere rĩ nĩ kaheagwo a lot of undivided attention. Yes. Ona mwana arĩraga oro ũguo everybody okera atige ore othe wikaga atia wikaga kaona nĩ kagũragĩrwo rĩ andũ aya rĩu the upwardly mobile millennials and the Gen Zs amaya makũrũ nĩ ũkoraga heka device magũraga gaconnectagwo bedroom ya mwana na living room mwana gabangwe ũkaigua karĩra wĩ riko gateng'era. Yes. Mũgateng'era kũndũ kũrĩkũ kũu na mũkorana hau inyuothe ũcio nĩ first born kwa mũheshimiwa. Yes. Na no yoragwo rĩrĩ aika kaũndũ rita rĩa mbere ũguo hau nĩ andũ mahĩtanaga mũthuri na mũtumia mamenye mwana ekuga dada kana ekuga mama. Yes. Na ngaciana ithuĩ tũtiamenyaga tũugaga kiugo kĩrĩkũ mbere by the way twagĩkuona kĩo nĩ gĩatũritũhagĩra kidogo bana na mami tondũ ciana nini iria ciĩ rũgongo rĩ matiuga baba mauga dada. Yes. Rĩu ciana ũrĩa ciathi cingĩhĩte rĩ noguo ũrealizaga ũreri naguo nĩ garama. Yes. So you don't give it very much keenness. Nathiranagĩra mũno. Yes. Nĩ ũregeretie kidogo igaka mbere rĩ kwate hakige kwa rugarĩ hanini ũguo rĩ inyuĩ nĩ mũhũragĩra both your parents compare kĩ notes atĩ nĩ ararĩra ena ũrugarĩ ndona gĩthwathwa gĩthũri ekũrĩte kĩ ngũiguĩte nĩ kũhetwo matumbĩ komai rũciinĩ nĩ yakorwo rĩu ti ya dibul au rĩu nĩho marĩ na gũtinda makĩrora kana getoro everyone does that nĩ wakahumbũria ndĩakomire kĩ mũno no kaiga karahũ inyũrũ-inĩ gĩkanĩ karahuia mũthoni ndangĩ-understand ũhoro ũcio nĩ arĩ ũnyita kahora kaiga karahu tũrĩ onake mathaa manana gatarĩ nginya karagamba. Maũndũ mau mokaga mahũthĩte as you increase your resource in children. Yes. Ũrĩa famĩlĩ ĩrandandũka. Kwanja ũrogĩa rĩu ka mbere ũcoke rĩu tũtũ twa kerĩ gatatũ rĩ ũgĩe mahatha. Tũke twĩ tũingaingĩ. Ndĩrakwĩra nĩwe wa mbere akirekia gĩti ũguo akĩrũgamia ekorwo hũrĩirwo rũhĩ na ngemi kĩmbeya akĩrehwo video nĩ kila mtu wĩ nyũmba ĩyo no thiaga kũmoya video agatĩnĩka tagakorwo akĩmenya agatĩnĩka ũgeterera hau ndagĩka 10 gakerĩ rĩ mũkira oro ũguo mũkaigua kauga mam kayaririo ũyũ ũyũ kari kwanza the third bonds nĩtũnauga haha memeragia ta ndabibi nĩ kwĩringia makorwo mahana makunu
You wake up, they were not there yesterday. Yes. Today they are. Yes. Yeah. Ciana thandi bona ona matagitha bagio ihinda iraihu. By the time they are in class 1, class 2, they are upwardly mobile. Mwana atikweligie. Ona mwana ucio akigua ku na ehakagira furana. Akegirira we mwene. Waja rogo. Ndabatara kwirwo. You see one, when you are third born, you have deputy parents. Oh yes. First born one. Ni makoronaga. Yes. At close range. No ngenda kumenya kana ni third born hau uguo ri. Roraga kuitwo ni muru wa nyina kana mware wa nyina. Uria kenyitiriire. Mukamatire. Kana kurumanio. Kana sonave. Ni karumagia wega. Ati acuke. Kau atiera wenyitire? Wenyitire. Gako koi. Ako gatufetio ni first born. Ni second born. Riu ona gakuitwo eto fifinde. Fifinde. Kago maletie moko. Na maitho-ini. Kego thete nginya safety belt. Riu kogoka iyo karo. Mugakui one mbere. Kago thiekire. Ona ndorona. Othia waigwe to wana torogera speed ri. Wakarukia atia ukumbira maitho. Riu ga uita. Gakoro mirie. Weka menya ndagika yothe. Yes. No gatamure thi. No akurumanio. Athora tu maita mara maigi ri. Kuma third born rugongo ri. Nio riu waikagio sturu yo niyo baby walk. Ekurumanetio. Yes. Atohokia u thiini. Waikio hau. You figure it out. We vange. Yes. Wona kani uragarora ukamenya kawe no agimara. Ici to first born na rugongo ri. Wona nginya kaheo tu irio kanjia kwiheto irio. Kaheo tu irio ine tu hau nja. Hakagia mundu wa go stand guard amurorere nguku. No, kamutunye. That born you die. When otio morwe na nguku. Yes. Yes. No aro na nguku nyau na kagite kazi. No tire mundu ena ruo. Riu ona ni mamenya kuri irio manyitite iguru. Karo mugacokia iguru. Na mundu urakira rui. Yes. Yes. Ore kuwa third born. Ona makio wocu kamatire hafunjo ni first born riu mutumia akana mwiritu ina mirero uri ni waikagia mugongo akanjia kwerera third born yagikiuga ko in position guoko kumwe iguru guoko ngirwo gucamuka ki navi. Yes. Ane tena shuka. Ziana. By the time you are doing your fourth born there, at least fourth born agi ukamuria kura kururi. Ni amuririkanagia karia kambere. Karia kambere. It's like a TBT. Yes. Yes. Eka to maundu tira mutara hota ta kuinamira rungu rwa metha. Yes. Gato mo kogera iratu rungu rwa riri. Yes. No third born. Ni kwirigia. Ona yu ani ahikire akinyamira. Datire nagerwa. Kaigua waire me. He doi. Na nduko icho. Moya ni na Kimani. Kimani re. Adi boni wona oko ni mwana keri. Oigua orio. Ono ndio na mwe nake huko. Mamu ni watu asia twajia musie nake. Nyani aiganiri na nyina doi. Yes.